Ale tonu mai ia le presidente o le lakapiliki fetalaiga ia fiufa o le tane Bonifacio Vasa. Ia talona toe tali mai fainga malanga i le malanga le tatou toa Samoa le sa malanga atu ina i Engelani. Ia mai se foi o le fetu Samoa. So i fo manuia fiu lo fionga le presidente nei tai talova. Ia tai au manuia soalo malo a foi la o mau ile. Fa fonga mau foi male. Si le men fa fonga tatou tunu uiso se. Tafol Samoa ia me se foi o le fa fonga me so Samoa so tafol langi wa langol le Toyota 685 to the world 685 malo se po manuia le fa ngalo ina fa talo fai au sa le vi ia tamasa o tale le mal la to fatua inga tau si wai bi o tatou fai va ia o fai va la vai mautino ai ele asamale tu ina tuele au sari vi lu mole tu fa tasi manai tu ama ma tu do la tu fai vai e ula li ulama ma fiti le fala ia etapo ia le lo fai volta tu no ya so i fo manuia nei tai au ma lo fo malanga manuia e uia o leva na tau nu mai ia leva to ata fe lo ile io e fa pena la vale non lo o ia fo i mai le se couper de se la cha faire e au ala mandau le o mana tue ma wala va nota tala no il taone wa le si mai mo mai le tunu wa u matu le campaign le to sanga le o si le fial tu lango le ai il fetu Samoa ia wa nga i lunga i le Pacific Championship il tau sanga fo al fisili le tau tutulia fele la anga il tatu to Samoa il tau sanga fo ma le fa ngaslonga il tam sanga ne il Pacific Championship fa mon mole ia aftai so alo e le fese tala ile vala le ia mo mora fo yo na mulanga fa aftai le pe yo tatu tunu mai ma un tele se o ma un iti o me ma utino ala vai ele pe lavo o pumasani e mise wanga masani o tatu tunu o faiva lava e tapo yo faiva manuia ia e u lava fo i tulanga o resort fai un talonga ia o va ia ele tatu pulenga ia e mise fo yo tatu la pisa mo ia o fa mo manuia fa mo ni tu sang ia ile onor tapo inga o tatu tunu ele fai ngo fie fo te lo si fie fo lo fio ngo wai telefo yo malanga ta amilo tatu manu Samoa e mese so se auta alol tatu tunu e tele ai filo ai ono la ele amata fai o ia ele fai ngofi ta penanga o fa mo ngati tele fa penei ia e mese fo yo le tu o le tunu le motu mal taula ia ele fa pena o ta penanga i lungo le malai taule le ia fa tai tapo inga tatu tunu e mau pele to vai ia tu langa peona ia le mesi ia tu le fa mo o le vai ngala vai ia tatu tu Samoa le o menino ele ngata o champini le vaenga le division le pou le sa tau vai mafiti matonga Cook Island ia le la o manino le manu malo tato ina vaenga mo na au sia tato tu Samoa ia o champini le pou division o le Pacific Championships ia ona la sia lole e la to le si la sanga lunga atu o le ala o le vaenga o le Cup Division e tau sanga fo i le vaenga i tato Pacific Championships la to la New Zealand ma Australia ele ngata ile na ia wa sao fanga fo i le ipo la ono sao le ia e pio nai matati e tele na le na o sia tau sanga ni tato fitu e monia o pola tunu e ina lau tamaita sao le so ele o sila le tunu tato va ia me sio sao ta o faia fo ile tulanga o tapo inga le tunu ia ile matou ia va ia ile ava noalia me se fo yo suinga wa ia le fa tulanga na au le World Cup le lakpidiki le o ele ngata le tu paudi ale tu pat mai ku so le o reduce o pe o le lu tau tele na le na ia mai mai tai va pe fo ili wow o le ala o le lu tau tele na le na ia le tau sa ilinga o stato wa noa ile World Cup wa mai au e fa le tato e fiti tonga Cook Island matatu na o le tasi ale spot na tau va wala ia sila la le quality o au te pela o fiti ma am tale le fa le au fiti o ia tonga so ia e va ia i players ia na e pe o au tonga le au matua le ia e fa tai fo ile sunga fa ia onga ia me se fo pule ngar tatu fitu me sina i tama ita ia lo fa na wor tatu tunu me monio le sila mel tatu tunu ele ngata Samoa ne ia o fa fonga mai
ia o le tele a o lo mai whaafonga mai inga fo ima mātua ia whaafitai le sao Sa o le nei. ele ini au le ini a rio tau ele sao ta ua fo o ia fo ia lo mafana ia silsila fo ia i so o le matua ila iti au tene iva il se fu tene iti ila lo lo se fu tau sa so valu su iva lo se fu tau sa ale ta alo ai Aure tu pawali ia ole ala va pe an fai do foi tato por kalam taluai ole ala vai e muri ta ile kalena le IRL International Rugby League Federation le ala wala fo i metato ile Pacific Championship ile vai ngala vale o cap o tato sa foula o tato New Zealand matonga matua e fai si le vela o tau manga lea ale ala a fallinga mai la Australia le la malanga England La tua England. La tua England. Ele o matua i manino fo ila le tau tonga o le au tamai tai Australia. A fa pe e te ua fa tua mai o ma au tamai tai ia le au tamai tai le Australia England. I don't know inga la mo fo ila va no le si au me i mai ai lunga mata to mani usila i tu pala le tamai tai tau sang fo. Ele o matua i manino le vala na au le me o mautino. Ia o sa fa ngata mai tai le Cup Division o le Pacific Championship. O ta to fo ila matonga mai fo ma New Zealand lono winga ile e nei fatara no anga il fai ngon nei masina fata sima le rugby league New Zealand ile vai nga tonu fe tatu ta longa le New Zealand ia markiwi o me mauti no ala e tapo hera la e mo ta longa ta mai tai ta to ma New Zealand ia so o ma ta longa ta to ma New Zealand fo ile tu pawari Fa vela ta longa ta to ma tonga wal pe tasila ta longa le mai ta watu. E pe ua whaali ma natu le au whaasera lau ma lau tu stawa i tono New Zealand. Ta alonga le tātou matonga. O whea e whai el ta alonga le. Wha mata le o se awa noa le e ma whai na o mai el ta alonga ia tātou po tonga foi. Ia, o le mawhawhaunga lava nā ma mo o ngā o tātou. Ina ia maua le awa noa e ma whai e o nā o mai ia ta alonga e whaatino i nei i le ngata i Samoa a pia foi tonga. Ia, o le taimi nei lava ia. O le taalonga le whaatulanga mai e tusa o le kālena le ala ia o whaatasi ma le ana o le taalonga e whai Australia. Ai le i mauti noa po ngā whea tonu o Australia e whai Taalonga tātou matonga. Taalonga tātou matonga. E le i mauti noa po ngā tasi whai lana tūlanga e whaawau i whiutana inga. Ia o tātou ia tātou te mo o malawa fwoi mea tāua whape nei mo le tātou o tunuu. Ia me se fwoi o le tūlanga i le ati na e o le taalonga. Ia e peila o le whataita inga o le Pacific Pole le sa whatautai ai fiti tau sangal ni ia e whaila wasi tele fo i o vaenga requirements fo i le tauna meet e le ngata o le tele fo i o le mau agreement e le se kanga pa ke sa o itanga roa fo i e le se kanga pa ke ia o le whataita inga o le pei o tūlanga o facilities lava ia peila e sila ia i le vai asolona lua o Pacific Championship lena fai fiti toi titi a cancel talonga ia ono le tau ia o le fa mo vai sai ai e fai o talonga ia fai Nandi lautoka pe tai nga fai assessment ia ele pasia tulanga ia man tuola tulanga le malaya o le stadium o fiti ia ese mai ile ia o ita tole ko nga vai nga la ile stadium o fiti tono le malaya old weather field fo ile fa mai fa fo ia afa pela tele timo o me mautino ia ele fai on fa tau no ia talonga ai mai se ai o le tele o agreement fo ia e involve vai tamata alo involve vai kalapu ia ai lo ave sea ia le nga lu e fatasi tato Asia Pacific ia ai mai se la vai ia tato matonga wa pe tato wo tunu ia le tulanga le mai ia tulanga o au ina ia tau mafai ona mau se ava noe tau ta alo ai i nei ia o le ala vala e pesa fa ai do foi por kala matalu ai mau se ava noe en fa fai tato ta alonga i nei ai le o le World Cup ia o le ava noa tau ia fa fe pe e ka o miska longa ngi pe fa pe o le i se malaya rugby league ia wa se me nga wa ka ngai sko malaya rugby league wa ai se malaya rugby league on fengo fielen o me sa wa ia te pe o le me sa wa ia o le foi fa fonga ma tele va nga o le tunu o le fa fenga ta foi na o mai ni ta longa te tele man sa mo nei okay lo le lucky le nga mai o blacks mai si au ma wa tato malaya le tai ele a to se la mita le la pe pa ele o tai lava na meet ia international criteria so ele mana mia al tasina va en taua e tau fo ona sila ela ka piliki a mai se so so ani fo il tato malo au mai se malai mo la ka piliki
ia o lui tau tele lava na Ia, na. tau tele lava na il te minei o le lava fo ie ta o tole la fo lo le lo mana ma tau ma fai fo le tatou malo ia me se fo io o vai nga o me ona fai ona mau ai le wa si le fo le aro la pili ki te minei wa mata ona fata o to kalena e me se o na ta ingala le ia to so mai talo Ia. ia e pe ona e sauno o tu langa i tatou facilities e lo o le lo up to standard fo o le ana o lava ia e tau tala ma le fa alo le fa pe nga vale si ia ia minimum standards fo ile te tau ona meet ina ma fai ona fai le talonga ia o le to inga le vola le wo ia talonga le taimini ia ele ngata le malai lava i to tonu ia o fa fo ile changing room vai nga uma lava me se vai lo to nga ruenga le mta fa yo i fo de mida ia la to wa pe tasile vai nga tele o talonga lava ia o fa sala launga ia i fa ia ile o botei taina ma fai pe na sila fia o le malaya o le lakpiliki le na ipe o le home of lakpiliki le lava sa whaonga le malaya maalisi sanga tu se for sports club le topa ia pe tai te mine ia o le ala uto e avele le whanua fo ile o le la ia o le aise malai ia o le ala vala wa au suru fo ile le tatu lakpiliki e tele fo ile ale nau e wha au le development ele o tu lo to ai le la tama fai fa au ia ai pe o le mana ia fo ile o le iai o le malai fo ile tama fai e pi a developer tau sanga nei tau sanga fo o le si ele fa usialo ma sa so stas o le si tolu le fa tau sanga ia o ma fai ona vavala mai ia tau le fo ile tu langa tau ona ia lona tau tonga ai mai se fo te lona le usi fia lo fiona so lo le ka le na le fa ta o tol ta la pili ki mo tau sanga fo ia wai pe yo le la vai mau tu ta tau chapters fo ia fa fo New Zealand Australia o Brisbane o Sydney ia o Melbourne le fa tu langa ta tau chapters i o Kilani pe ona ia o Wellington ma Christchurch o you lai tau sanga fo le fo e fa ia ta mo sanga tele i nei Samoa ia o fa ingo le Harmony Cup okay e o mai umayala under 15s under 17s ia ma opens wow ia tama mateni mai tato chapters umai ia fa tasi do le ma tato o le no ta inga fo ile ngata le development o le talonga lava ia o le tiro fo i pathways ma opportunities mo na yalo ma fa na wa pe o age group le amata recruit le na so lima so fitu ia e ia la e tulanga fo ile fa fe mai o le ai o se malai e me se fo io o le lava o tato resources ai pe on ma fo ile tato lau afon tato a mata ia tato a mata se me fo ile ia le fo ile ta otto fo ile ta sanga tato lak piliki le fionga le presidente mar comité pule a onga maurulunga le tato tunu wa pe o le faito to ale na o le ta alonga i tono o a onga le fo ile ta otto le ta sanga talo sia e te fale ta wala le fina le fionga te tifono sungali fai fe awe me se fo il comité pule a onga maurulunga tatou malo e talia lo ia amata lo fo ina minoi tatou i talonga wa pe amata mai i ya onga mata mai ya onga ia awaine i fa pe na o onga i tonu le taulanga ia ai mafai ona o atu i so se tafor tatou o le mele le i nei le fo ia tatou sava mane to e fo ia jola visili le wa ta ona ile o fiona presidente le talonga le tatou matonga fai Australia e ise tupe mo me tatou le Kate tatou matonga ia o vaenga na e anga i fatala noanga alright e ke wa vavel kakala ngo lo fo ilanga o lo to mta fa yo ilanga e vavi ke le alu fatala au vai ku ngi e ma wol ku pe ia pe wa fai ro mai le presidente la pini ki samo e ma u al tato tu pe e wa pe o mea IFCC ia o vaenga umana e fa nga solo ele tato anga te ai le mo tu ia wa e pe no ta o le tele agreement fo ile e te ta ono tato mala mai wa te ta inga fa ta longa ia fo i Australia po New Zealand kusala broadcasting right e avele tu no le fa ia ta longa ia me mo tino la na me ia po le al fa me le malo lo si o kako upu ka ke ko sieta ia e cara gor ku pe ia pe ia tu langa la le wa si ta o tele le vala le tsa no ata pe lo ta longa le tonga ma Australia mu fa so lo a forma le fo le sa o nga o kako ia o tonga ia ile tu pe mau ale ia o me mau tino a fa ile ta longa le ia ele fisiling ia le matua e fa mu ko lang bo ya sa ole le ia ta silna o sao ta o le ngata i tamata alo lava ia wa pe ona ia stats and el i tamata alo fa na o Pacific ia atu watu fo ile ta to support pe o si mele tu la se la o support sa tu vai ia fa tai fo i ta to tu no ia fo i tonga wa le sa matu
i Australia ni talonga le final talonga tamaitai ona makua i wa mu fa solo a ko al malai al pe pesela ko nga so ka kia me fo nga ko nga so ile e tai pe fo bene sa no nei le video le a the rock e pio trademark yo tato sa pesi au tonga ia pe o masani au ka ko pio melenga po ko la kiusulo ai sa le yo e pio le kamanga le pe se trademark sa bola we ke la la ki ya ole au tato a fa mu ka ko ngu mo ki ngo se la mo sale matautia fa malo fo ia te lo fo yo le tulanga ia wo ia ta msanga wa ole fa to a fia ni to sanga le Pacific Championship so le fa ko lua le fa ko am ka utia le alu ta msanga nei ya si fo ia pe no ta inga fo na ele fa pe tulanga fo ile ile va ai fo ile fa tulanga no ta msanga wa le sai pa pu le Pacific po ya le wai fiti le ta sanga le nei ya ole no ta inga fo ina ia mafai ona fa so ma ia tunu o pa u tulanga fa ngata fo ile la le lu itaula ia ele ngata o malai o malai ia ai o na ia tunu ura ia peo Papua ma fiti o le lalo division fo ile o le po ta toura ia ma New Zealand ma Tonga ma Australia o le lava i lunga le division o se il ma to ia va ai fo ia me se fo fa pena fo se sila le tunu o le tulanga le tamai ta ile ngata o le la halu lunga tau va ma New Zealand ma Australia o le fo o tau sanga le alu o li ma o le lo lomba le World Cup o le test le lava le mo ta to ta pena ai o le lena esa uno o toi fai titia le fai ingo au le pololangi e fia au le la ia ne le pololangi man tu le World Cup lent nei ia malisi tu atu se fulu ono ia ile temi nei o le se fulu au le e ala la vai ia fata longa e tu se fulu dua ia per tu lang foi le ia le quality o au se fulu tama se fulu teni o teni na le valu temi nei le fatu langa mai teni le valu au tama se fulu no ngala a fu e tama sanga teni le temi nei ele qualify fiti le qualify tonga ele qualify fiti ele qualify tonga ele qualify Cook Island au le ai to e tasi al sport la ia o sport la na tasi e tau vai ma au ia lunga no fro no winga e ile ava no yo no walu ile au le fata inga o fiti wa fiti lenta to faino ia ine nei te uto ese fisu ia inga fo ile to e faisi ta mi sanga ta to ini su ile au tasi ya lunga le repetage pe te pe ofenga masani fo ia ia to e tasi al sport la to ni mota mai ta tafla le pololangi matua i o makwa o mai fo ile kala ka le ia sa malu o wala tala mai le fai i Australia ma PNG faftai o ngelo fai mo feve ang suelo pasi sike Kaya kai yo Alo winga la wadu el fai ka winga el kemingi esa o to lolo klaus mane talks al mane yo li pololangi o winga la fa wa nga lu mana ia unasa ya fo ida una oi fe unasa le Malo Gibson Kisi ya ta wo fo ya le tulanga le sa no wa pio to ava no le fa nga ta to o i le man to e si fo pio ava no fo ye le sa mato mai ma to la lo fa ta inga le ale fio nga tanga lo fa fo vin su ele si ava ngora fo nga le ma ko ainga o na no ta inga wa ele mo na ya no fo i o i fangi training ma this is also part of capacity building fo ile ya awa fa ta inga alua o le tau sanga ia saula ia nofo ia watu ia le fonga le malu le presidente ia sau watu ia la ulu fituna ku se wa wa i foi le e fa ngala va no le a foi mai o le ia se me foi le me fai ona give back le atina e o ta longa ia pe o le foi lai fa ftai foi sau le fonga foi ia kisi ia fonga na se tolo va ni swaf ia ile awata mai tai ia ina ia mafai ona mai ta watina ia fa pe do fa ruanga alu ale ia se o kengi o fa ia ngi samu ni ke le bisi so ia ke va o le vision va ele la ti chao fo yo na se fo ina ia o atu va ai fo ile ngaru nga lo tamu fa me se o tele fo ona i tamai tai ya yo o mai samo yes te le al nga nga fo ile fio nga una solo fa fo tu tonore campia
tau whaahilo fo ia vaenga tā ua tātou fo ia anga nuu male anga I whanua. Alo, whaatai tele a fiu. O, ia I tamu sanga loto I whale a Samoa le, domestic le whanga solo te minei a. Lewa mai ale le tamu sanga ai pe o le vaenga la le under 17. Yeah, under 17. Le ala ua tuu I tua le aso lua se fulu o te sema. Yeah. Ia ona e fitau tonu lava mani tau nuu mai o le sunga ia tino. Tino le whaasua mele aui. Okay, le ntale au stadi. Le tale au stadi. Wa le peon le vai sa tale ia tatou. Ia, io. Tale ia tatou ia ai peon na ia long whanau ia le fo ia ile nganga fo ile ai e fia fai pero la tau sao mo la tunu. Ia wa o talo sanga ina ia mawhai ona maua mai ia e fia sau ia fai fo ingia na ia clinic sa onga mo along whanau o tu inga nganga le tatou te mana ia. A tu inga va no voi tau te lo man na famis. Io e. Sao le ia. E pe tau no mai ia tau no mai foi le ni so tatou au to Samoa pe sunga prime to o malvainga na o mai fai malolong a le mau le ava no ai mai foi ona fa so foi la to ia to mai mutu lang fa pena ai se foi ni so tatou au fetu ka kenyo le au fetu Samoa mani so la to malanga mai ia ai na ia fai ona mau mai tu langa le tamu sang au se ava no le foi nai fa tai foi ia ngai mai mau le ava no ai fa tai tatou sponsor sa me se ava tatou malo ia ai me se foi ole IPFC vai me le tu la io le tau ma fainga le IPFC vai pe ole le sifa ia ole vai ngal sifa e mai fo sa o ia sunga fe aulen ma o England sunga ia riv e fo I me England ele vai fo dingo se pau ele vai se pau ki al fa lo wa ya o que fo ngai na waki ka ngai se pau ngi fa fe ngai ngo ia o la waki el fianga la waki o ia ole suyo el pulenga ole esa o isu a fa ko li lo fe inga fa me ko apisi ole tu langa na ia le langa fa aftai la IPFC ia ma fai la va ona tali atu ia o te do fo ia ole ile fato a fatino fo ile lango sua le tato ada IPFC le fionga te fono le MSF fo ile committee fato le MSF fo ile fionga le CEO mal pulen ia so o meto no le te o matua fa ora to tonga ia o to e o mai fa ile te mini ia o le ala va kong kong ia ke le fo yo o va enga te tau ona fa mai ia e fa aftai fo tato malo ia MSF fo yo le ala va ta o to ni so tato sanga tato lak piliki tu langa sponsors ia se ka fa mai enga ko kong ia le ke le o expense ia ia e ka ngo fi ai ala fa ka langa ka ko lak piliki e inga lo Alme moni la e fa pe lo na va mtalanga le stala fu mania io to tele o to le nga lu a fu le ni tupe o tongi a alu to te mia ma lo fai taulanga ia se va la o se si va nga da le ka ke masinga al fai nga taulanga sa le io ka ke masinga al fai nga taulanga masinga io fai nga taulanga o e pe io pu masangi al masinga ia taulanga ia ai le tu sai ile nga tol tupe ia ai fai ia le so i fu ma le o le fai taulanga sa le se va la o se si va nga fiu fa mo mole ia o le fa fitai ia o pu masai pe o kala feska ko kamaya te fa ele se upu to ato fa fitai ai se upu yo fa fitai tele e po fa fitai tele lava ta po ingal ta to tu nu ia mai me se le malo i on te tai ma on tele se o i ma on iti ia alta talo fo ilia fa au pe ia le ta po i fa valea ia wa le lo mani se fa mo nga tele ta to lak pidiki ia male te talo ai me se for tato malo ia me se for se fi fo i so fa ngo se fa se malai o la pili ia e ka uma fai ia le atina ia wai o le fa te tainga o le o me ile fa pe a mai le fano ia ka ku o le lo le ngo pon fasio vas alo la pili alo la pili ia o ia pon fasio la ka usan fo e ku kai ia la ia ala tu ba wol fo no la kuno no vinga o le fa mo le atu no ato mana ia e pe o le nau ta ingala vana i nei foi fai va fa nga ia ele mo ta to ma te nei ia pe mo nai tanga to titi ia al fa mo ia mo le atu no ato ia lo ma fa na ia ta pena le leilo la to fo ia lo mana i mo ta ia o mai lua ai fa te tele la to au nanga lau to fa so alo ia aftai o nanga le fai ona fa ilo ai foi tatu tu no me se so staff e mo ia ke le nga e pinga e mo mai ia e ke ina i si vai ia
ia e faafetai po le faamanatu ma le taulogologo aga lelei le atu i fai volonei aso tai tele lava fiu o le na ua whaafonga mai mo mai le tunu le whaatalanoanga ma le presidente o le lakapiliki le whetalainga fiu wha o le tane poni whaasio vasa ia e peo na whaatatia mai ei por kalame le lakapiliki a mai se talonga le whetu ma le toa sa moa i le tausanga fau.